สีแมงสีsama di biga. Man. Sang này. Asong si ba doi di me doi mere. Lang ali. Apa puan dah mau malam lo. Namai duit besar Moulhoi ke ni duit besar first time go ni. Okay. Jadi me deke aja tournament ni participate bam suruh namai ka anu 8% ni anu namai ka tournament mo era. Jam ko title dah anu. Okay. Aja Moulhoi dia zema ga bam he. Karena kita namai zema na. Penui le dah penui lung nelo dia lokal ko ram di makai deke he. Karena lam ka penui si le sawang le. Lombo Moulhoi moa local moa ni full support ko. Okay. Ni full support. So Hindi से बोलो Moulhoi लोग support बहुत किया है. Moulhoi का audience लोग पूरा full support है 8% पूरा full support. So thank you to all the Moulhoi. Oi manager अपना टीम को देखकर किसे लगा जीतने के बाद? बहुत खुशी लगा सबको हार्ड वर्क करके आया फर्स्ट मैच से अभी लेके 5 मैच तक कितना मैच खेला हम लोग का? अभी फाइनल लेके 5 मैच ओके हम थैंक यू बोलता है हम लोग का कोच साहब को भी और स्पॉन्सर को भी थैंक यू बोलता है वही और क्या बोलेगा ओके प्लेयर को भी थैंक यू बोलता है ओके थैंक यू Hello guys, once again welcome back to another video of our channel. Today our team will be participating in the HSA Silver Jubilee football tournament. So today match will be the final between 8 versus 8 and Desert Clubs. Yes. Ready? No loy di ko la. No loy di ko lego. Final match to repeat global jersey number 12 jersey number 33 Hamdi jersey number 16 substitute 8 versus 8 Mana tu orang sah? Wow. No problem. Sidu. Main cesat. Miss ni, aku mak ekdom miss. Wah. Half time. First half. versus 0 second half result Good one.
by 8 versus 8. 2-0. Goal score. Finally, we won. Yes. जीत गया. Score result. Thami sangat. Finally, we won. Yes. जीत गया. Score. Champion Team Hmar 8 versus 8 high. Ulang puntok sa tunay. 자, thami sangat. Man, the free. Thank you so much. Đi về đây đang xí bằng mà. Wow. Cái đang xí mấy xí à? Sang đó đi nữa. Ê, dễ kia. Xí mấy. Ôi. Wow. Finally we did it. Ôi keeper, thank you. Yeah. Wow. Ông đi. Wow. Ay, ya, main ka. Amigo supporter di lang, puta Moulhoi ka na. कीपर तो बहुत अच्छा किया है. Tôi mới đang lùng đều à? Lùng đều xong đấy. Wow, cái này xin lùng đều máu rồi. Supporter. Kan tapa mấy tại biểu rồi thì nè. Nó cả sang anh nuôi team member nuôi lùng tèo là re. Đi lùng sư tu nuôi để so gol kain kia rằng kan lùng lâu da. Nuôi sư pilo nuôi samsara mẹ. So, đây kain kiểu tu lima. जीता है HSA सिल्वर जुबली टूर्नामेंट. तो इस जीत के बारे में आपको कुछ क्या कहना चाहता है? बहुत भगवान ने भी साथ दिया है और मतलब हम लोग का जितना भी प्लेयर है हम लोग सब लोकल से खेला है और जितना भी टूर्नामेंट खेलेगा नए प्लेयर्स का भी प्रोग्रेस है और हम लोग यहाँ तक आए हैं 5 मैच खेल के. तो उन्होंने लोग भी बहुत अच्छा खेला है लेकिन हम लोग का टीम ने भी बहुत फाइट किया तो उस बात से मैं भी बहुत खुश हूँ कोच का मुताबिक. इसलिए आज हम लोग का ये फर्स्ट लेके विनर चैंपियन लेके हम लोग भी बहुत खुश है. So one question. गेम खत्म होने के साथ प्लेयर को अब क्या बोला बोल. Congratulations Wow, thank you. Captain, आज के लिए. So nang de dia nom te ko me se ba. Ma tam ko dia nom te lu me nang si re sang thap luan ta chu ko. Dia bu confident ko. Ai so kan ke nom re me na ga ai de apun nang nom mai bia do. Nang gol su ge ma lo. Nang go captainship na nang lo ta ke dia ni lo. Gam ji ta da wow. Nang su ge ma mai ko tournament ge. Nang se. Hello. Nang gol ta kira su ge ka mai ko tournament ge. tournament mà. Sai, thế cái năng gì? Xem lại lên nữa ra. Xem lại lên. Tới kinh đi lỗ đây. Đấy mà năng gol sugi mà cơ. Na parent thà đi rồi. Năng xe. Cái chân cái mò. Mẹ ta cái thà đâu à? Chum rồi mà total. Pa ko mà. Năng xe. Thà tập cũng na. Match mình 5. Năng này chán thật tao mà captain tới luôn. Đôi captain lên. Goal sige mà. Năng defender ko hả? Mà năng xe. Năng xe. Đây kia. Wow, practice kia đi ko đó. Ikra sige mà. Trophy. Hello keeper. आज का खेला देखकर वाह बहुत बढ़िया. Thank you. Best player मिल सकता है. Best keeper.
और ये इसका खेला तुम बोलो मत जावारे वेरी गुड माहौर का अच्छा हम लोग हायर करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा प्लेयर है इसलिए मार्केट ओपन है अभी Mr. Pao Hui from 8 versus 18. Scoring 6 goals during this tournament and became top goal scorer. ôi làm pia nó cả David Rasun Kapsila Mercedes SCP Mami. Chulo Mandong Turing Chu, Mr. Lung Kao Be from 8 versus 18. best player làm pia thôi Ani Ringani. Chulo Mandong Turing High 8 versus 18. High Bungkeng Harsila and Captain Hmar Students Sila. best player nàng best player ngô làm nằm tên mà quá xí bên xí xe lo nàng best player ngô tên có tên bên ngô có lo support tên bên ha yes xí sang đó congratulations Jai nang nego hard work milung wang sang sang da naka president pele plung wang sang sang mai nang nego hard work ame pi ga dena ani ne promise te ba ja ani guru lui je ha overall performance in this tournament ani na jimna makatale na pugu games dai pugu character discipline makatale na ani ne pikam lu ja chuang ket select ko noi jimna ang ket and he deserves much more better and pugu future ko do pay I saw no do pay hard work teri dena pay riai pay discipline pay maintain te bamja jai pugu seniors mamdule pay respect te bamja jai seniors mile na nang nilai ja example iba hem na junior player mamdu jai obis mamdule ja nang ni good discipline iba punctuality ram namak tale ne nang ni tele gai jabam lao ba nang ni do kya mai do noi jai ani go overall performance this season the best performance goes to Mr. Ezekiel Be. congratulations Keting amen aja go. President. Best performance. Pe Ezekiel angge pe pana balara ta. Chalo. Token of love. Hey, foto muna nay. Best player of this tournament seven nang acceptable le seven luai le seven num te me hop te me te malo. Nang anu idu ngwa bam ko da ga nang de discipline ne bam chang dan ta do sacrifice te sang si je ngau ko da nang si me dam ta lo sin de nang si sia de wai. Si sang congratulations noi. Prin ta mi ta bam noi.